Vasesi na khensa ku va mihlawule ku va ni va motivational speaker ya lembe vasesi wanuna wa nikiwe mali swi la u nike mali wanuna sesi swi nga antswa u sala u nga ri na nchumu wanuna wa nyikiwe mali ku va a tsaka ni vanghana va yena swi nga antswa u sala u nga ri na peni mara wanuna a tsakile wa nikiwe mali wanuna vasesi hambi ku ri boyfriend wa a nga ku lovolangi a nga ti kombangi mali wa nikiwe Vula leswi maka ku sesenya. No hemba n'wanuna a nga nyikiwi mali a nga nyikiwi mali n'wanuna a lovola a nga nyikiwi mali ni khensile Vula okay alright vasesi n'wanuna a nga nyikiwi mali n'wanuna wo ti tirhela n'wanuna i fanele a hlayisa ndyangu wa yena i fanele a ku hlayisa wena tanihi nsati wa yena ya ni khensile a mi nga ri na marito yo tala a ni ta vula sweswo ntsena